Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, mabalin ka di nga umayak ag kuyakaw dito'y tersinam. Mabalin lata, Maray. Mayat ngamin ka, ti umay ag kuyakoy dito'y tersinam, maray. Ado ti makita mga aglabas at tao. Taigid ngamin ti kalsada da iti tersina. Ado pa'y ti makita ana duma-duma alakom. Maray, ta kagatgatang ko dagiti lakaw. Adaw ti mabalin nga utangan. Anya, ulitom man timbaga, Maray. Kunak, adaw ti mabalin nga utangan. Apay, di mo makita da ita impigkat ko dita sangwana ti tersina. Anya da ito'y nakasurat dito'y. Basaem. Nakapsot dagiti matak, jak makita. Makitam to pa'y dagiti nagadoan lakok ang nakadisplay. Di mo kat mabasa da ita nakasurat ditan. Jak makabasa iti English. English ayama da ita. Jak makabasa iti Taghalaw. Ilocano ti pa nakaisurat da ita. Aya, anya ngay tinsura mo dita. Insurat ko dita bawal ti umutang. Kan? Day talaeng, awan tuloy nan. Ababa, tapno nalaka maawatan na kiti bumarangay, anausem nga umutang ngam saan damot nga rod akaya ti agbayad. Dagitangay akaruba. Ay bawal ti umutang lata oray karuba. Oray kumaraym saan na mabalay. Awon gayam, inayon ko nga isurat dita, bawal ti umutang nang runa dagiti ko kumarek. Nunay kamutin mare. Pumanawak man langay. Sa dino ti papanam, Mapanak ijay balay da maribanang. Jak kaya tagis tambay dito'y tirsinam. Nagadumatan ti bawal. Maribanang. apay Maray. Mabalin ti umay agkuyakaw dito'y balayaw. Ay katun Apay, awan ti pagkuyakuyam ijay balayaw. Makaumamot ijay balay. Sa bagay mo't kit di Ijay mo tersina ni Marikwanang. Nagadumatan ti bawal. Anya ngay dagita abawal. Bawal ti umutang. Talaga abawal kanon. Wen, madamdama, ibawal nanti agtugaw ijay tersina na. Ay, awanin ati gumatang, nuuray day takat ibawal na. Wen nga rod maray. Ay, maray. Nagmayatan dagito'y mulam amarunggay. Ay, wen amare. Nagbiit nga rod adim makkel da. Ay, mabalin ti dumawat, maray. Ay katuen dumawat kalatan. Dumagayam ti madawat amasida dito'y balayaw. Wen, adda marunggay, adda pay mulak nga okra, kanda dumapay. Nay, adupay gayam ti taraken mo amanaw. Ay, dagita ti saan mabalin adawata, mare. Dagijay ngay pata. Agtaraken kamot mabalin ayamat dumawat kalatan iti tarakan. Ayun anya. Ay, kunak ano mabalin adawaten dagita. Saan magayam? Tagkuy-kuya-kuy lang da pare badong kan maretuyang iji balay da. Katwan, dadalaang ijay sirok ti kayo di tarubayan da nga agtugtugaw. Sa ka umay da pa dumawat iti si da marunggay dito'y balay. Ay, sadot da nga rod nga agmula. Kaya't dapat ti dumawat iti manok kan pataw. Wen nga rod Surwak man ida nga agtrabaho. Tapno saan da nga agdadawat latan. sapay la kuma. Tamasuruam dagita alakay ken baked. Manon ti limabas akaruba dita kalsada to yan. Sa nga pulo da amin talo alakay, upat abakot, talo ababalasang. Mabilang takit amin na lumabas dita kalsada. Tadata lang nito yung agtugtugan. Nay, da kapitan ken maribanang. Nay, nakaigam na may titiwalis kan panabas. Adan samot mapandalinisan. Kita intaman, nuwan niya taramidin da.
Nay, aglinis damot di taigid ti kalsada. Ay, wen. Tabasan mo ni parenting dagiti ruat. Walisan mo ni Maribanang dagiti ruat. Apay ngay nga tangar aramiden da ta. Kit nagagid na mo ta. Ay, buyaan taman no anya ti aramiden da. Wait, si puta manalaing tuya. Mayat yar aramiden nyo, Maribanang. Wen, Maray. Tapno makita dagiti tattao ket bareng tuladen da. Kasla nga rod kayat ko atuladan. Ta kitaam da iti arubayak nakaruruot. Ay ket linisam Uwan man ngagpaysa. Samon tumulaan, no anya ti kayat mo nga imula. Wen, Maray. Day tati aramida. Na, uray ni Marikwanang aglinlinis meten iti arubayan na. Tinulad na da parenting kan Maribanang. Anya ngayon ti mapaspasamak dito kabildatan. Apay, di ka umapal. Anya ko mati apalak. Kita mo da ito'y arubayan ta. Nagpuskol, tiruot na. Bayam. Agbalin to nakabakiran. Kit no mapasamag da ita. Agyan taon dagiti ulag ditaw. Ayun anya. Iso na sayat, saan tuladin tabot aramidin da tuya. Di santan ang makapagkuya ka, oy. Ay kitagkuya ko itantua, intun malpas ti panaglinis ta. Bala, ingka nga ruden irwarje panabas. Wait, inakalayan ay. Taalaak mo't jewalays. Pinalinisan ay, ti aglawlaw. Kita ang banang. Itinulad datan dagiti kaarubata. Ni Marikwanang, linlinisan nante arubayan na. Kinuura da paribadong kon marituyang. Aglinlinis dan. Wen nga rod, mayat akitaan. Nalinis ton ti entero a barangay. Wen magsimula meten iti kayat na nga imula. Ay, nasken anayunan ta dagiti imula ta anateng inteng. Tapno umaylat ta mangala dagiti kaaruba. Ewan, umay mangala ti mangaya. Ano ti makunam tuyan? Ay, nagmayat gayam no nalinis ti arubayan, anya. Mulaan tamutan itinatnatay. Tapno saan ka nagumatang. Ay, katun na. Maya, tatinulad ta da parentay kan Maribanang. Wan, saan akon ama pandumaw dawat itinateng amula ni Maribanang. Uy na, saan ay? Masitas mo gayam ti kayat mo nga imula dito arubayan mau Marikwanang. Wen gagangay iti balasang. Baak ko na Apay amasapol mo anayunan iti baak. Baak abalasang may mayat adengkeng. Isulat ta? Ano iso ti kayat mo? Adda makasirpat kan abaro maray. Gapo kadagiti masitas amulam. Sapay ko ma. Agsabong da aminin dagito'y masitas mo. Ay na, nagmayate na kitaan ti aglawlaw dito'y tersina maray. Adda lang arod na pintas abaak. Ken ado pa'y napintas amula na. Ay, saus! May mayat manag! Ay! Ay, ang desisyon mi ita iji barangay, haul banang. Ay ket masapul nga rod nga agdigos ka. Nakadigosak matin. Agudong akmet intun madamdama. Awan nga ron agbati dito'y balay. Ay ket ilakuntun Awan matkit dit takawon da dito'y Ay, wen Ang ti pampanunutak. Awan ti mangkita kadagiti imbulmula ta. Sa naman ano dagita. Asino nga, ti mang perday. Pagalalaan ti sidaan dagiti kaaruba. Badong, agrin ka! Badong! Di naman ringay. Adda mang mangagaw! Awan may timanggag ka. Adda uni ti kalday! Mada siguro ka bang agparparti ti kalding Kaslamat ijay arubayan ti ayan na! Ha? Ija arubayan? Wun! Ay sus, dagiti mula tanatay. Inta kitay!
Ay nahaawanan ba daw? Sayang lang ti bannog ta naglinlinis kan nagmulmula. Kinanan dagiti lima nagdadakkel akalding dagiti mulata na tay. Agsabong da pa yan. Asino nga iti makingkalding dagita? Tiliwuntan sanjay may sa tapulpugan ta. Sukat dagiti kinanda amulat ha. Heh, kunang tumanan ni parintay nga dakas tagtiliw iti saan namot atarakain. Sa bagay mo't kitdi ah. Ay, nas ka na makadanon da ito, kundi parintay. Saan na mabalin da ito'y tuyang? Ay, una yan. Awanan dagiti mulak a masitas marituyang. Sapay agsabsabong dan. Wun nga rod maray. Kunak man nuga po kadagiti mulam amasitas kat makasirpat kan iti mga sawakan ka. Ay, day tamot nga ron tinamnamak. Kindan mo't dagiti kaldeng dagiti mulak. Oray dagiti mula may kinibadong ka maray. Kinan dagita lima akaldain. Ti question, asino ti akin kaldeng kadagita? Ay, naibusen dagiti mula taanat nateng inteng. Kinan amin dagiti kaldeng. Nakigtutak nga ron ita si Mang Peta. Kunakit. Apay ana ibos ti bulong dagiti mula mi kaniban ang kunak. Ay, win nga rod. Ay, sana mabalin ti kastoy anapasamak. Nagrigat ti agmula, tapno dadaulan lang dagiti kaldeng, no asino man ti akin kaldeng kadagijay. Asino nga tanga agpaiso ay ti aking kalday. Pinalubusan dagit din dagiti tarakenda, amang dadaal kadagiti mula tayo. Ay takwatag tuman no asino ti akin kalding. Rumbang lang inteng, kat no asino man ti akin kaldeng, nasken amadusa. Sige, kalding ataraken kaw. Agbusog kayo kadagiti makita yo akayat yo kanain. Nagado ti mabalin nyo akanan iti aglawlaw ti kabildaran. Day, nagaduman na kalding maw. Ay, taraken ko amin dagita tataba daw. Nagadua talaga ah. Nagluluumag na pa ya. Unya lang, makapaa pala. Eh, nagmayat niya. Naglulumag na. Ado pa'y ti makanda arot dito aglawlaw ti kabildatan. Ay nagmayatay. Talaga amayat ah. Katawa ka pa ilang ah. Nagkatawa ka mo ngamin ano, kaya mo ti agkatawa. Dim ay amaw, adagita kalding maw, tinangper di timula may. Aho, samit. Mabaindag ito'y kalding ko amangan itimula ti akin mula. Kasano ko mamabain da? Apay, at nakam daya. Tataba daw. Sakbay nga ibulos ko ida. Bagbagak ida. Kunak, adi damang mangan itimula dagiti tattao. Kay, sinuro da ka. Siguro ah, ta natulnog mo dagito'y tarakang kaw. Natulnog gayam eh. Amom ka day, akin nan dagiti kalding mo, dagiti mulmula may. Di kayo mo magsasaw iti kasta. Agsabsabo nga, dagiti mula may. Ngam kinandamay. Awan yung bati da, pulos. Panagkunak, natulnog dagiti tarakang kaw, tataba daw. Iso di ka agsasaw iti kasta. Nita, Sana pundo dagiti bagbagayaw. apay, saan ka mamatay? Bitugang kansan ah. Na, sana. Kakaiso na, nagmula kami kanituyan kaw. Napanmuki di impakan ka na kita tarakin man. Kwa, santo na maulit. Rumbang lang. Napanog ako. Ay, apo kapitan! Woo! Woo! Apay, asino ti tartarayam? Ay, kwa kapitan. Asino ti kabutag mao? Ay, kwa ni tatabadong kapitan. Na, kinusap-sapulin na ka. Ha? Apay ka na, kapitan? Dagijay ka nung amin kalding mao, tinangan ka dagiti mula may anat na tayong. Ha? Isu akas dusam. Sukatam amin dagiti kinan ti kalding mo amula may. Nay, nagadungay ti sukatak. Mabalin ngagmulta alatang, kapitan. Sukataklangan iti kalding dagiti naperdi amula. Naa, apay mula ay dagiti kalding. Nay,
Uray gayam sika ket adamot kalding maud maray. Wan, Maray. Sukat di kinanda amasetas ko. Hey, uray da kami maray. Adamot may sa kalding may ang nakapagod ijay balay may. Sukat metlaeng jay mula mi ang inalngal dagita kalding. Uray sa da kapitan, kat adamat kalding da. Agmula kamin tumanan kin ni badong ka. Sa nabalay, tawanan ti kalding amangan kadagiti mula may. Tay bawalan ni kapitan nga dagwalang-walang akaldaing dito kabildatan. Rombang laeng, Maray. Ay, kabaranggayan, nutarakan, aywanan, kat ibaod kan ikulong no kasapulan, tapno saan a perwisyo, kadagiti kabaranggayan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Madam Jovita Soriano, ditadakkan walayan bagulin la Union. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Badaw, masakit kanaw ni Kapitan. Tapay ka na. Isumod lagaya man dyan, makikita. Ibagbagam asadot ni Kapitan, iso asaan arumrumwar di tabalayda. Masakit mo gayang piman. Kasano asaan nga agsakit kat nagaduma ngamin ti problema dito'y barangay tayaw. Iso nga ron akayat ko kumama kasarita. Gapo ka dagito'y nagado a problema ti barangay. Saan mo ang makasarita ita, masakit ka nga raw. Anya nga ti maramidan, no agsakit mo gayan. Tulungan ta, tapno umimbag. Ay, wala niya. Anya nga ti may tulong taking kwa na. Ikanta itinateng asidaan na. Ay, wala niya. Mala, inakagalay ti bunga tinatay. Taiso ti taking kwa na. Maray, nagadunday tiyo natin nga ipadawat yu kada kami. Wan maray, tanadamag may ang masakit ni Kapitan. Ay, kasta nga rod, Maray. Iso nga ipasidam kan kwa na dagito'y anateng, tapno agimbag adagaos. Wen, Maray, kat agyaman na kada kayo kan ni Pari Badong. No addapay kayat na, ibagamlaeng kada kamay maray. Natang. Anwag nga idaytaan natang. Kat si Daem tapno pumigsa ka. Nakapigpig sa aklang arudan. Inted day to'y damari tuyang kan Pari Badong. Bunga timula dadag ito'y. Mangted da lang arudan. Natang pay. Nakapilpili ka may. Kasano apumig sa akno natang. Kahit anya nga rod ti kayat mo. Crispy pata ko maakarni. Anya? Ay, karnilatan ti berbirukam. Karni ti baboy. Karni ti manok. Kasjay. Napili ka launay mat, inteng. Naimbag kan samutan. Ha? Agin sasakit kan salaan. Ay, nagsakitak pa lang banang. Iswa pa kanandak iti karne. Agsakit ka pa'y lagayam, Kapitan. Un kagawad. Diyak pa'y lakabailan ti agtrabaho. Aya, kaslasaan kamutan nga agsakit. Ha? Ay, agsakitak pa'y laeng. Ay kat aginanaka nga rod Didak disturbuin. Nga umay istoryaan kadagiti nagado a problema ti barangay. Ta mga no mabignatak. Ay sos, sapay nagado ti problema ita ti barangay. Ay, agsakitak kagawad. Pangasim, di mo ibagbaga.
Problema ti barangay. Tani, ang subli-subli ti sakit ko. Nasaya at nakita ka, Barok. Umay ka man biit. Apay, Kapitana? Umay ka man agtiliw iti manok asi daon ni Inteng. Ay, apay po doon ang masakit ni Kapitan? Wun, kat karni ti manok ti kayat na asi daan. Ay, nangiti manok at tiliwa, Kapitana. Agpilikan a kadagita magmag na dito'y arubayan, may. Oh, nagbabasi da pa, Mike. Piyak dan sa pailaan, nay. Dagita lang amin ti manok, may. Saan sapay ang mabalin ang masida da kita? Ta nagbabasi da. Padakilin nyo pa'y, Kapitana. Apay nagkapuan. Kita balay da, Kapitana. Pagtiltiliwin na nga rot iti manok, ngam nagbabasi mo ti manok da. Apay di manok. Si daan ka nung nga rot ni Kapitan, tamasakit. Manok gayam ti kayat na asiday. Kaiwain. Bayam. Tamapan ko kaniti manok asiday na. Pilit ti kadakkilan na manok. Oy, nagswerte mo ni Kapitan, tayo kam iti dakkel ang manok asidaan na. Ay katwa na. Takumparing mga raw. Masakita mo tataba daw. Ikan na mamut iti manok asidaak. Ay agawid ka kideng. Na, Naglaing ka ngay. Sa kamot ang masakit. Ikagakiday. banan. Karne ti manok ti kunak akayat ko asidaan. Pangalaak ngay iti manok. Kat piyak payla ang mat dagiti taraken ta a manok. Ha? Ay, kunak no dadakil dat. Ay, apo. Ha? Aray! Parintay! Da. Ni kumparim abadaw. Ay, umunag ka pare! Jaran! Da. Nagdakil ang manok na taawit mo, pare. Uy, paray! Ay, da. Itad ko ka. Tapno si Dan. Ha? Amo nga min na masakit ka kay. Tapno pumigsa ka, paray. Ay, nakapsutak pare. Ay, agya manak Ay, banang. Ingka man partsenta na nakapsutak. Anay ko, anay. Sabi ko matamaimbagan kan, paray. Ay, sigurado ang maimbagan akon, pare. Ay, nakapsutak. Mas daawak man inteng. Apa ang mas daaw ka? Dagiti daduma a masakit. Nakusim da amangan. Ha? Anggam sika a masakit. Nagadumot ti kanam. Nakasla di mo kaya't ang maimbaganak Di nagpaimbatyanan iti sida. Masakitak nga rod. Masapul nga ado ti kanak. Imbaglakit din Taad dadapari badong kan marito yang anaanos amang mangtad iti sidaam. Ay, wen kumpare. Kan kumari ta ida. Katsapay lako mga rod taagimbagan. Dadakilan, dagiti tarakan ta ababoy to yan. Una, mabalintan nga ilakaw. At daman kwartatan. Nagagitagayam ngagtarakan. Nay, at naglalaban ni kalsada to yan. Aywan, agkikinamat dan. Sino nga iti mga nawa? Ay kadagiti tanod Awan damay. Ni Kapitan ngay. Saan sapay na imbagan? Ay, daytoy katirigat na no awan ni Kapitan. Ay katsya ko natin mapanaganawa. No ngay si kati masaktan. Anyangay nga raw. Kit awam mo di parintay. Masakit pa ilay. Kasjay atin naturid alakay. Dumanaw. Won, dinanog na ti aglablaban na lalakay. Inistri na ko natumbada adwan. Nagturod man ni Kabadong. Uray awang gayam ni Kapitan, ada ni Tatabadong. Isong ti aganawa ka dagiti agaapa. Apay, masakit pa ayan ni Kapitan. Kino nagbayag ngagsaksakit. Noon niya nga taati sakit naman. Ay, agtayag mo tanti pa nagkita to yan. Kasano mga main? Agin lalaing ka mapanagan anawa dita. Awam mo nga mintiaganawa. Ay katbayam Masakit mo ni parintay. Ay, way, naimbagang ngatan. Jakambua? Ay, naktuman bisitahin. Tamagag man nun yati kaya nakanay. Kaya't ko kita maimbaganay.
Apay, di mo nakita ang naganawan ni Pari Badong kadagiti dua lalaki ang nagaapa ije kalsada? Kasano ko makita kat nakaidaan. Masakitak nga ron. Ay, agimbag ka nga minin Apay apilitin na nga gimbag. Diyak kaya ti may imbagan. Paray! Parintay! Ni Pari Badong. Siya ko ti sumungpan. Apay, pare! Naimbagang kagadain! Ay, masakitak pa'y. Permian na sakit pa ila ang tibagbagik aging gaita. Kunak no naimbagang kan! Ala, sana balay! Umay ko la damagay, no niya kayat mo asidan paray! Mangtad ka manan iti sidak, pare. Ay, day tala ti pagalis tuam inteng. Ti dumawat iti si daem. Umasidag ka, pare. Damag ko adadakkel dagiti tarakan nyo ababaw. Ay, wen paray! Ila ako miidan, kinituyang ka. Ha? Pero damag mo paray. Iso ko mati kayat ko asidan, pare. May sabo ababoy paray. Uwan, pare. Inteng, di ka lamabain. Ha? No itid ni Pare Badong di may sabuo. Jacket alainain. Di dakkel man ti itid mo, pare. Tapno may baganak adagaos. Nay, bimigsa ka mo din paray. Ha? Nakapsutak, pare. Mapsot ka manay. Ha? Kasladyak mabati ang masakit pa ilang ni Kapitan, numay sa abuo ababoy tikid-kidawon na. Uwan nga rad, jay pa'y kano kadakilan kin kalubagan ti kaya na. Saanan ang masakit day jay, Badong? Agin sa sakiton. Ay, makadlawa ko na talaga. Saan na nasaya, ti papaspasama. Naimbagan kan, inteng. Kwa. Sa anak pa'y anaimbagan, nabara ak pa'y laang. Tumakder ka ditan. Ha? Taado ti trabaho nga agur uray ken ka ije barangay hall. Apay apatakderan nakapsutak. Nakapsot ka? Ay, uwan. Nakapsutak. Kahit kasanungay nga ro dyain lutok a karne asidaan. Ha? Nagluto kan? Katuan. Mabisin ako na. Sige, ing kamanganan. Di nakiyalaan iti kanak? Saan? Taamok anaimbag kan. Numabisin ka, mapan kan ijay kusina. Ha? Napanan ni Banang. Mapanak matin. Kasta ti masakit. Ado pa'y ti kanam, ngam iti siya. Mabisinak namin. Kalpasan, amangan ka. Mapan kan ije barangay hall. Ha? Pagtrabaho na kuray masakitak. Awan sakit mo. Diyak kaya ti mapan. Masadot kan sala ang agbalin a kapitan. Masadot mo't nga ipagbagam. Agtrabaho kan. Tano saan? Makaraman ka iti balunat. Ha? Agurat ka. Ayan di balunot mo. Adda dito'y likodak. Itay pa'y lang ay nalak daytoy. Ha? Sige. Mapana ko no day tate kayat mo. Rombang laang, entay. Simra kanumagaya man ni Kapitan ije barangay hall. Wan, Maray. Tano saan na sumrag? Ay kat balunutan ni Maribanang. Kunakun kat anabayagan anaimbagan ni Kapitan. Agin sa sakit laeng. Unsa? Agin sa sakit sa lang agpaisaw. Kahit nalako yun di baboyaw. Nalako mi amin nun. Ay, kunak ano intedyo kan ni Kapitan J. Maysa. Tayso matikayat na. Sana mabalin na maray. Ay, awanan, natiliwan ni Kapitan. Agin sa sakit lagaya. Hey, Banag! Yuhu! Hey, where are you? Ada ditoy. Nakaida ka man? Agsakitak. Agsakit ka? Wain. Ha? Syakmat it ati agsakit. Iso nga asikasunak mo. Ay, agtutulad ka. Kaya't kumanan ti agsakit. Ay, nalpas ka na nagsakit.
Siyak meten Na, ay di nakman unaan ba na? Siyak pa'y kumatag sakit manon. Ay, ingkakit di agluton iti kanag. Karne ti kayat ko asidaan. Na, Tapno mabiitak nga umimbag. Apay, pudno ang masakit ni Maribana ang kapitan. ay, ungar. Masakit mo tin. Ay, Siya kun ati mga sikasukin ko na. Imbis nga isutin mga sikaso kanya. kat naimbagan kamutan. Na- Ti ison ati asikaswamot. Una nga tila pangibabaunan na kanya. Ho? Kat kasta talaga. Ano sam at asawam lakot nga raw. Kayat ko titinapay. Ay, pag inanaanak mo tabanang, pagsasaron mo matintikid kidawam. Isungarod ti kayat ko. Kwa, mapanak gumatag inton madamdama. Parta kam nga aggunay inteng. Sapay agapura kamot. Mabisinak nga rod. Aguray ka man. Kano ka ang maimbagan? Mabayag nga agimbagak. Ha? Isungan sanak nga asikaswan. Nagrigatan ti kastoy. Kapitan ka. Nagasikaso ka pa iti agin sasakit. Sa anak nga agin sasakit inteng. Talaga ang masakitak. Iso asumardeng kan nga agrekreklamo. Na, Asikaswan nakit din. Ay, Kapitan! Anusam nga asikaswan ni Nanabanang. Gaputay na sikaso na kamat, idi nagsakit ka. Nga uray, idi agin sasakit ka. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.